Niari ko sa Cebu kay magpatag-an ko. Naaw yung gipamati sa akong lawas. Dugay na ko ning gihuna nga usa kaning sakitan ning naa sa akong lawas. So niari ko Cebu taga Mindanao jud ko Aurora Zamboanga del Sur. Yan niari lang ko Cebu kay sikat-sikat man ning mananag-an nga ri. So giplitihan jud nako para makapatag-an jud ko sa akong lawas. So naabot na ta. A few moments later. Ayo, diri ba tong balay sa mananagan? Oh, sir! Nga naman, sir! Magpatag-an lagi ko sa kong lawas kay lain kay kung nauna sa kong lawas. Oh, sige, sige! Lingkod diri, sir! Lingkod diri. Sige, ipiyong imong mata, sir. Yun lang, sir, ha? Sige. Orasyon! Aray! Sige, sir! Okay na, sir! Sa resulta sa inyong pagpasok sa lawas. Gitubol naman ka, sir! Tambag ni mo, angay ka magpampers kada adlaw kay basin makalibang ka na sa imong puron.